Mwega mwiroreri nie njitagwo Monica Kagoni kuma kwa metha ya Kagoni na wona ndekira kofia gaka mwiroreri ukamenya turaria Matters Investment ndithini wa project imwe ya AMG Realtors yoikaine ta Kikuyu Breeze na riria twiriga haha mwiroreri tugiko introduce ra project ino ni twakwiriire ati project ino ni kurigicerio na ruthingo rwa ihiga and guess what, it has just started. Uyu mutaro na ndirenda kuruga mwena uria ungi nigetha ngore mundu gwitwo Martin ndio ikane ngujikana uria twarugaga nigetha ngore mundu gwitwo Martin kuma kwa AMG Realtors okite ku invest project ino ruthingo rukiambiriria. Martin, Monica, how are you? Hana atia kwagirite biu guku ri ni ta kuria kwanyu Muranga turauga atiriri no wira tu no ni muracenjirie kana uguo no guo muraira ona kiona hana wa gwitu Muranga no guo ebethe no guo murauga kana ni muracenjirie ni tucenjetie murauga atia turauga atiriri kangate na slogan kadine dari kana ni gukwira riu ri no wira tu ni ndona maundu maria you know Martin reke nyambe ngwirio kindu kiria kingenagia muno na AMG na gitumaga date gwitanio na AMG date gwitanio na AMG ni tondu maundu mothe AMG iragira customers ni hingagia. The last time twari haha watwirie guku guothe ni guguthera na ruthingo ni kwambia gwikirwo and here we are niruo turekira na reke ngikwire undu wa mbere tondu wa maitho ti wari thiomi no mundu ni areonera maundu maria tureka guku na mundu waugite atiriri ruthingo tokoro gakwo miaka 5 eguka aca ni gwakwa rurakwo thaici tukiaria thaici no toguo wauga ri tiri githe ndwakiona ni red soil tiri ni red soil na ni kundu kwega muno ni urona ni kundu kwi green muno na tuoka tondu wa riri project ino ti nene Monica ni project nini muno ni kainya peke yake koguo mundu atuonire hindire twari haha nawe ri thaici brotiti ni iguritwo igatigara nini igatigwo ona ya mundu utumite mundu okione na toko hindi ya mutumira ri gutire kindu kiathiaga na mbere toko mundu ucio agithia akimwira atiri nie ku dino ndu mundu ucio mwira ta ni agerere hau tondu mundu wa mbere ni ati bei ni gucenjia automatically ithetigwo tondu wa maundu maya tureka ri ni kuga he mbeca iratumika ni urona haha hena kagoto gaititwo hena mahiga me haria hena kundu kwa mai kuturekira matangi ma mai ni undu wa gugiaka ruthingo ruru na mai makiri guku kuga thitima ni weno kuga kundu guku gugukorwo guicenjia na njira nene muno. So in the next 3 weeks haha gukorwo hacenjetie muno na to muki okaga na ndeto niwe woka nacio koguo reke nyambe ngire Okay Martin nundu wa hi mundu wakorirwo ndonire video ya mbere arigwa aya nikimarario oro wake ni ngano iriku ici nekete tumira atiriri Kikuyu Breeze ni munyama mugari uri kundu guku ri ni kuria gwa ica ikuhi muno twinakuo na ta ndajokere njuge ringi ati project ni imwe iria twinacio nini muno makiria tondu ikainya ri ni brought 29 peke yake only 29 can you imagine na 29 plots ni turauga atiriri almost 15 ni kure so turari horo wa 14 tigaire na ro 14 icio tigaire ri kamuira twambitie gwikira ruthingo haha ri higa na kiki taru hare twambitie guita kagotori gwikira concrete ri bei nayo ni ekate ni acenjia ugitikira atia kuona video rita ria mbere wone no no gure makiria uria twaugite why should you pay na wari na chance ya kugura less ukigura no ndu mwega makiria project teno taito ici tucirutagira kuria Kiambu ti Nairobi utoria we Nairobi kwina maundu ma digitalization ya taito ici cie guku Kiambu na the best thing ni ati already twina individual titles cia broti kuga ati any investment weka ta murata wakwa witagwo Matthew kuria Texas ena taito ya guku already Matthew kuma Texas na ndamugeithia muno Matthew kwa atia riu ri
Undu wa keri ni atiriri haha ri ni barabara-ini ya Dagoretti guthie Mutarakwa. Barabara ino ya Dagoretti tondu hena mundu ukoretwo akinjuria na handu hau ni ha menye ni ha wega. Ni barabara ya kuma Dagoretti guthie Mutarakwa. Na riu haha ri ni hakuhi na Mutarakwa muno gukira mwena wa Thogoto. Tondu ni wega gukorwo ndi clear muno ni hau project ino eri. Na ndauga atiriri ni Dagoretti Mutarakwa road. Ndio timioi. Na aria moe barabara iyo ni ri hetukire Kamangu ikauma Thogoto igoka ikambura Kamangu Thigio ndetiguo Mutarakwa twi hamwe riu mweno haria turi guthie Mutarakwa ni ta kilomita 1 ti haraihu guthie Mutarakwa kwi bara-ini guthie Mutarakwa ni hakuhi muno na kuma barabara-ini iyo ya rami kuingira ri ni roughly o kilomita 1 kana mita 900 oso na ni gabara gathondeke wega kundu gwakitwo toguo turona kwina andu guku ni urona hena mundu irigiire mugunda wake wega muno hau ena mucii mwega muno ni urona andu makite o ni neighbor ucio ni neighbor uria ni neighbor everywhere yetiguo mae thitima cie guku koguo ni handu hega na turenda guhetwa gated community twikire gate njega muno haria nona mundu akienda mafu ni ngukimwonia haria gate gukorwo undu wa keri horo wa thitima horo wa mai ciothe cie guku ni turekira solar street lights guku thiini koguo ndugakuone uguo muthenya ungi tugoka ri gwako kuhana New York City twi hamwe I'm telling you kana kuri Amsterdam nigetha mundu ukiri Europe auge utana gweta gwitu kana kuri London City ndigwe na ona kuri mundu ikuri Sydney kugako kuhana Sydney utuku perfect twi hamwe riu maundu maikairi uguo na riu ni wega kuga mugunda uyu otoguo ndauga wi hakuhi na Mutarakwa ugicompare na mwena uria wa Thogoto no ndu wa mbere no ukigere njire o kienda gugithie taoni kana umire Rironi no umire haha Rironi ugithie taoni Rironi githi nduhoi na barabara iyo githi ndui ni ratuirwo duokari ni raithi muno ni ndeka 30 gucoka na taoni ugerete uguo no gicoka uguo mwena wa Thogoto ri aikorenda gugithie airport to ukiingira bypass ugukiingirira ya Ole Sereni ukiumirire haria JKIA njira ni nyingi cia guka guku oro cio ni tuika ni urawona no umirire Rironi uingire bara ino irathondekirwo njeru ukiingire James Gicuru ukiingire taoni wa Iyaki uthie taoni kana ukigerere Thogoto Gikuyu ukiingire taoni twi hamwe ni ndona njira icio ciothe ni ndona na riu Martin ri tondu nie ma ni ndeyonera na maitho makwa na ya ni anduri maraka ruthingo o mugunda uria twari tondu andu ni mathia mugunda ungi kurarutwo wira atiriri ni riu haria nginyete Martin ndikiaria horo wa maheni ni andu ni methaga mundu agatumana US akirwo nyumba mundu agathie karugama nyumba ingi irakwa kauga ni guku maundu macio mekuo thi turamenya mekuo ni ura confirm guku ni kutwari ni ndira confirm na mwiroreri ni oe ndikuhenagia so ni ndira confirm ati kuria twari Kikuyu Breeze ni kuo turi thaici ni wirika kuheo ngoga ni ndironirwo aheirwo ngoga ya the best brand of the year correct na ndonajita party riu reke njuge atiriri ni undu uhoro ucio nderirwo ndahorirwo thimu hina hingirwo ni wahota ri ni andu meitaga brand of the year boy awards njuga atiriri reke nyambe nguthuke enjoy ni maundu maya mangi mundu ni agibangaga ona okimwana mundu akiheo kana ri ndambagia party ambaga akaheo kana agacoka agagitandu niguo au nema koguo no urejeta no muhaka ndarehe ndeto icio tondu ariri muigithia wa AMG Realtors ni hotumite AMG ikinye hau ikinyete it's our customers na ndi haha kwaririria customer na mwiroreri wa metha ya Kagoni ngukwihoyaga atiri Martin ungiona kwagirire njoke nie njitikirike hari we ndukambe kuhaisia bei wambe tuheneria ya watuhete ya mbere thiku ciganona twambe tugure thiku icio cia thirari uhaibie riu ri hindi yo gitwari na bei yaki twari na cash ya 2.99 na installment 3.2 yes riu tondu no wethaithanire na ni wendete supporter wa metha ya Kagoni na ni nyendete supporter wa metha ya Kagoni andu 10 mbere ni ngumahena offer njega muno the very first 10 people mona video ino na mauga interested ahurire thimu yakwa ngukuhe exclusive offer
ngikumitengura no wanjira exclusive offer ya yugire ya andu a mbere 10 iha ni ngukwira ni iriku naga gukuhe ujire ujire ndi wa iriko riu ri Monica ri it's also important kuga the plots are 50 by 100 in size the cost is inclusive not just maundu ma title ginya value addition ya ruthingo ya street lights ya gate ya thitima ya mai ya solar street lights maundu macio mothe ni included na bei iria turendia undu wa gatatu ni ati ni tukideliver gataito kuria guothe customer itu makoragwo Matthew ni I think wari wa mbere ku invest guku na taito yake ni ndiramutwarira Texas na DHL na nije Matthew ni aratwirorera tageithia Matthew ni wari wa mbere guku Matthew how are you thank you muno ni gucagura no ni gwa Kagoni thank you muno ni gucagura metha ya Kagoni na kuigithia na AMG Realtors thank you so much asante sana riu ri ni undu wa uhoro tondu ni hena mawira ndiraruta guku ithe ndungorire wira gukorire wira nie tugutigirithia hau tondu ni mundu ni endaga githia akirora haria mutaro ugikinyite na tondu ona hena mawira mangi me guku ri gucoka tugutiganwo nawe we ikoro hena maundu mangi urenda gwika guku no utigwo gika ni ureke thie ngeke maundu makwa no mbere othiete abo tuwe namba tondu ni turenda kuhura namba yako ya thimu ndire ya cenjia no iri imwe ni +254 no uratwirorera na ni tuonaga na nije hena mundu tweroreire na akauga ni ngwenda kundu kuu na gatuma mundu wao nena namba yakwa hurira ngutumire map tucagure kia guku. Why should you pay more, by the way? Imagine. Why should you say in 2 months uge kundu kuguthakarite ni kwina ruthiko na street lights kwa hana atia ni guku ku gugakorwo guo ni guku vetiguo yes koguo ku ni guku yes ndiraririkana juja tukianjiriria na thaa hena mundu ndiratumire gabica kaharia gate ni arauga no kuria no kuo Lucas Canada ajuria no kuria twokite na Esther by the way ko hana atia makoko ndugitagwo British Columbia kuria Canada ndamageithia muno koguo guku no kuo gugakorwo gukiuma mbeca icio milioni 4 so take advantage no hurire namba yakwa ya thimu ni +254 716 490 653 or again +254 716 490 653 na wahurira ni ngukuhe more details na ngikwire uria ungigwatira kindu guku mwena wa Kikuyu Breeze. Thank you Martin. Thank you muno. Thank you na ni gutuhe discount iyo ndio no gitwo ni fundi haria ekeja beji uguo riu ni tugukiaraniria mundu gwitwo Martin na githiaga kurora uria project irathie na mbere we mwiroreri hena kiuria turakuria kiuria gia bata muno why should you pay more oriria ndakwariria wenderio na thogora uria urariho mbere ya ruthingo ruru rwambiririe gwakwo you only have that offer for a few days the first 10 people na noigwa ni about 14 plots citigaririire koguo ri oya thimu yaku thaici hurira Martin na ngwiraga ndurabatara gukorwo na mbeca ciothe iria winacio muhurire umwire ndero ni Kagoni no nguhurire na iria ndinacio na tuthondeke payment plan na ndihe kahora na ikorwo wina cash ri you enjoy cash payment ukehererio about 300,000 wagura na cash payment so mwiroreri akorwo wikaraga diaspora na ni uroka mucie December come home to something korwo wigithitie nigetha ugiuka ri ugakora kiria waigithirie nawe agikorwo wikaraga guku mucie Kenya ri ni twirutanirie wigire handu ha guikara na handu ti hange ni haha Kikuyu Breeze ni njitagwo Monica Kagoni na ino ni metha ya Kagoni.